bisa. Pak Ade Oman, stop. Ditutup. Pak Ade Oman. Ibu Kuwu Citales, aturan. Kecamatan Buah Dua. Igora Kecamatan Buah Dua, alhamdulillah repot. Tarik lagi, Kuwu Citales. Bapaknya nongol di pasar. Siap. Tarik, hey. Keluarga besar Igora Kecamatan Buah Dua. Keras weh, keras weh, keras, keras, keras. Pak Ade datang.
buku panyindangan Citales oge mekar mukti hatur nuhun Bu. Yang lagu eta. Iya teman-teman di internet. Ayo. Hey. Pohara ieu requestan Gusti nu aku. Masih Aa. Masa kabulu jauh di awal-awal, bibir kejangjana jauh anak kaya. Saha anu bisa sekana jangjangna, kakatur pertintaan daya bandinganana. Tiga pancaran kesanayana, tiga kesabangsa utana sinatria. Pesat ngapung luhur jauh di awang-awang, Awang-awang bangun pagi sekali, sukun harakoan jeung pamatungna mau ngai keur naon apa? surupan. Siga. Wase. Awang-awang orang bisa. Oh hey. Ya Fitra, ya Fitra, panganten. Manuk katali, manupang gagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk katali, mangka kencarana, masakan hiji, luhur sakabehna. Hirup sauyuran, karepah hiri-hiri, silih ditanya, teu hiji semangat hati. Jadi manuk silong
luar binasa. TV Happy. Dekorasi. Yuk ah, Bojang Karawang. Keluarga besar Subang Sarang Karawang. Keluarga besar SD Tonjong, haturan ayo. Bapak ya abi diluhuri anak. Kita harus diluhur. Pak Guru Omai, alhamdulillah. Penulis. Pak Ade, ayah Pak Ade. Ibu Sri, mana Ibu Sri? Ibu Sri. Pak Anten, Pak Hajat, ayo Pak Hajat. Ada rakyat cina Pak Omai, keluarga besar di Subang. Pak Omai, sini Pak Omai. Apa ayo? Ayo. Pilih pada dongko nyempengan dia. Terus bisa yogi kan. Kayak gitu awal. Mangkabayan. Iya. Alah buku. Tarik. Ada tuh.
Asik. Rencangan Pak Bubu, mana Pak Bubu? Para penulis, Pak Ade Oman. Ayo barengan yuk. Sarangan Pak Hajar. Mansur S. Pak Hajar. Kumaha digentos, Pak? Digentos. Maka ahli waris ya. Mobil khusus ahli waris di Sepir, oke ahli waris di Girihan aja. Ada ahli waris Bapak Hajar. Maka ke ahli waris ayah senang pulang
Marisa ya Bapak. Ayah, teh ayah. Panganten, Bapak Eva, ayo dikodok heula Bapak Eva. Auyun.